Салом алейкум, бародари азиз. Samsung A13 ва A14 омадаги барои шахсое ки мепурсиден миқдоршон камай, касе заинтересен боша метавона ки омада гире. 64 гигабайта A13 A14 як нархай 12500 рубл ва 128 гигабайта ҳам A13 ҳам A14 14000 рубл бародари азиз. Я бор гуфтам мегзарам 64 гигабайташ ҳардуш 12500, 128 гигабайта 14000 рубл. Ҳамаи телефонҳо нав пачка оригиналочка видесте салафан печ нава 1 сол официални гарантия дода мешавад бародари азиз. 1 сол кафолат дорам. Копия, дубликат, алиш, ремонт, кредит надорем. Метавонед напурсем, хеле чизо нест бародари. Ва телефонҳо ҳамашда ба дили пуран, ҳамаш 1 сол кафолати конкретни дорам. Агар кас сам дорем билето ба нархои дастрас, ҳамин номеро занг занем мешавад. Билето ҳам ба бовария метавонед омада гирин. Билетам форатона через WhatsApp ҳам оформ мекунем, проблема нест. Ҳамин номерои ки нишон додем, ҳамин номеро занг занем.